Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kako ste mi danas? Nadam se da ste dobro. Kerem Albaybegović je stigao u Torino i nalazi se na korak od potpisa Juventusu. U društvu su mu bili njegova porodica i Miralem Pjanić koji je izgleda glavni akter tog transfera. Ermin Mahmić je sve bliže velikom transferu nakon što ponovo nije bio u sastavu Slovana iz Libereca. Najl Omerović je bio strelac u pobjedi Osijeka, dok su nastupe upisali Haris Tabaković i Amar Memić. Krenimo redom. Najveća vijest dana bez dileme stiže iz Italije. Kerem Albaybegović doputovao je u Torino gdje ga očekuju ljekarski pregledi i potpis ugovora sa Juventusom. Time je praktično ostao još samo jedan korak do zvanične potvrde transfera koji je sedmicama glavna tema u BiH i evropskim medijima. Posebno je zanimljivo to što je zajedno s Keremom u Torino doputovala njegova porodica, ali i Miralem Pjanić. Upravo je legendarni veznjak imao važnu ulogu u realizaciji ovog transfera. Pjanić odlično poznaje Juventus, klub u kojem je ostavio dubok trag, a svojim iskustvom i savjetima pomogao je mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine da napravi možda i najvažniji korak u dosadašnjoj karijeri. Nakon ljekarskih pregleda slijedi potpis ugovora i zvanično predstavljanje u dresu stare dame. Podsjetimo, Albaybegović za sebe ima fantastičnu sezonu, ljudi moji, u dresu Salzburga. Svojim igrama oduševio je navijače i bukvalno cijelu Europu i skaute najvećih europskih klubova. Pored sjajnih nastupa u klubu, odlične nastupe pružao i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, zbog čega je interes za njega iz mjeseca u mjesec postajao sve veći. Bukvalno bilo je vatreno što se tiče Kerema Albaybegovića ovog ljeta. Atalanta je bila uključena do samog kraja, bukvalno je Kerem bio sve dogovorio sa Atalantom, ali nisu imali dovoljno novca da isplate Bayeru iz Leverkusena. Nudili su 30 miliona, Bayer je tražio više, sada će transfer u Juventus oko 40 miliona izaći. Kao što sam rekao, transfer će iznositi oko 40 miliona eura, što dovoljno govori koliko italijanski velikan vjeruje u njegov potencijal. Ono što raduje navijače jeste činjenica da Juventus na Kerema računa odmah. Očekuje se da će vrlo brzo priključiti ekipi na azijskoj turneji, a svoj debi mogao upisati već 5. augusta u prijateljskoj utakmici protiv Chelsea. To bi bio spektakularan početak njegove avanture u jednom od najvećih europskih klubova. Zamislite samo s 18 godina debitovati za Juventus protiv ekipe Chelsea, velike ekipe Chelsea, koji vas je htio bukvalno do zadnjeg momenta, borio se s Juventusom za potpis Kerema. Malo koji BiH fudbaler imao je priliku na ovakav početak karijere. Sigurno će biti zanimljivo pratiti koliko će minuta dobiti, kakav će utisak ostaviti već na prvim utakmicama u crno-bijelom dresu. Doduše, Juventus mu je obećao minute, obećao mu je važnu ulogu, zato je Kerem baš izabrao Juventus pred Chelsea koji mu je nudio posudbu odmah na početku, tako da ljudi moji, mislim da će Kerem dobiti veliku priliku i da će tu priliku na najbolji mogući način iskoristiti. Sada prelazimo na još jednog zmaja koji je veoma blizu velikog transfera. Ermin Mahmić, kao što sam ja 100 puta rekao, naš najveći talenat, ponovo nije bio u sastavu Slovana iz Libereca, dok je njegov klub igrao utakmice drugog kola češkog prvenstva protiv Teplica. Naš reprezentativac nije konkurisao za nastup. Ovo nije prvi put, Mahmić je propustio i prvenstveno kolo, a prema informacijama iz Češke trenutno individualno trenira u Austriji dok se čeka konačan rasplet njegove budućnosti. Nije prvi put, Mahmić je propustio i prethodno prvenstveno kolo, a prema informacijama iz Češke trenutno individualno trenira u Austriji dok se čeka konačan rasplet njegove budućnosti. Sve više djeluje da je transfer samo pitanje vremena. Mahmić je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Slovana iz Libereca, golovima, asistencijama i konstantno dobrim partijama privukao je pažnju brojnih evropskih klubova, ali golčine sa 16-terca, ljudi moji, bukvalno je kidao Mahmić prošle sezone. Više se posljednjih sedmica govori o interesovanju iz Bundeslige, a posebno se spominje Red Bull Leipzig. Njemački klub već duže vremena prati njegove igre i navodno ozbiljno razmatra mogućnost da ga dovede već ovog ljeta. Trener Slovana Radoslav Kovač ranije je otvoreno priznao da za Mahmića postoje konkretne ponude. Upravo zbog mogućeg transfera klub je odlučio da ga ne izlaže riziku od povrede. To je danas sve češća praksa u europskom fudbalu. Kada je veliki transfer blizu, klubovi često odluče da sačuvaju igrača kako ne bi došlo do povrede koja bi mogla pokvariti cijeli posao. Naravno, ljudi, za Mahmića bi prelazak u Bundesligu predstavljao ogroman iskorak u karijeri, ima tek 21 godinu, a već pokazao da posjeduje kvalitet za mnogo veći nivo. Posjetimo i da je ove godine dobio priliku u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez više puta je istakao da u Mahmiću vidi igrača koji bi u narednim godinama mogao postati jedan od nosilaca igre naše reprezentacije. Ostaje da vidimo koji će klub biti njegova naredna destinacija. Sve ukazuje na to da nas vrlo brzo očekuju nove informacije.
Naravno, ja kažem što se tiče Mahmića, koji god klub da ode pokidaće, to je bukvalno naš, vjerujte ljudi, najveći talenat. Momak koji je bukvalno rođen za loptu, za fudbal, koji je vanserijski talenat ljudi. Nažalost, njegova karijera do 21. godine nije baš išla uzlaznom putanjom, nije dobio priliku kao neki koji su dosta netalentovaniji od njega, ali dobiju na početku odmah priliku, priđu u Barcelonu, Real. On je nažalost išao težim putem, ali nije još kasno, pokazat će Ermin koliko vrijedi. Dobre vijesti stižu iz Hrvatske. Nail Merović nastavio je s odličnim partijama u dresu Osijeka. U prvom kolu nove sezone HNL-a njegov tim je gostovao u Gorici i ostvario pobjedu rezultatom 2:0. Drugi pogodak upravo je postigao BiH reprezentativac. Nakon što je dosuđen 11-terac za Osijek, Omerović je preuzeo odgovornost i sjajnim udarcem pogodio mrežu od domaćina. Prošle sezone Osijek je iz nekih razloga, bukvalno Osijek je uvijek bio u vrhu hrvatskog fudbala, ali su se borili prošle sezone za opstanak, a baš Nail Omerović, bosansko-hercegovački povremeni reprezentativac, je bio glavni igrač u borbi za opstanak. Postigao je na nekim utakmicama čak i hat-trickove, iako je bek, ali u Osijeku ga koristi na krilu. Odlično se pokazao na krilu Omerović, tako da vjerujem da će jednog dana dobiti ozbiljniju priliku i u reprezentaciji. Dosta je brz, ima dobar šut, tako da vidjet ćemo. Selimo se ljudi sada u Austriju. Salzburg je na otvaranju prvenstva nakon mnogo problema uspio savladati Hartberg rezultatom 1:0. Rezultat možda djeluje tijesno, ali statistika govori potpuno drugačiju ploču. Salzburg je dominirao tokom cijelog susreta, uputili su čak 36 udaraca prema golu protivnika naspram 5. Imali 73% posjeda lopte i više od 50 dodira u protivničkom 16-tercu. Ipak golman Hartberga dugo je odolijevao svim napadima Salzburga. Naš Haris Tabaković ušao u 60. minuti i pokušao donijeti dodatnu energiju u napadu Salzburga. Kraj je završio susret s ocjenom 6:4, dok je pobjedonosni pogodak stigao tek u 89. minuti kada je mrežu zatresao Konate. Iako nije uspio postići pogodak, važno je da Tabaković dobija minutažu i polako ulazi u ritam nakon pripremnog perioda u kojem je već pokazao da zna biti veoma opasan pred protivničkim golom. Znači, Tabaković je ljudi veliki golgeter, strašan napadač, tako da vjerujem da će bukvalno ove sezone u Austriji sigurno pokidati u dresu Salzburga, tako da vidjet ćemo. Za kraj donosimo vijesti iz Češke. Viktoria Plzen nije uspjela ostvariti pobjedu protiv Brna. Susret je završen rezultatom 1:1. BiH reprezentativac Samar Memić ponovo je dobio povjerenje trenera i našao se u početnoj postavi. Na terenu je proveo 78 minuta, a igrao na svojoj standardnoj poziciji uz desnu out liniju. Bio je veoma aktivan tokom cijelog susreta, učestvovao je u velikom broju napada i pomogao ekipi u defanzivnim zadacima. Iako nije uspio postići gol ili asistenciju, još jednom je pokazao da trener ozbiljno računa na njega, što je veoma važna vijest pred nastavak sezone. Ne znam šta će biti s Memića, da li će on napraviti neki transfer. Na svjetskom je nažalost Memića pojeo pritisak, ali opet bio je dobar u onoj utakmici kada je došao na desnog beka protiv Katara. Bukvalno su nas u prvom poluvremenu dok je Malić igrao desnog beka razvalili, u drugom nisu mogli maknuti, tako da Memić, naravno, protiv Italije, onaj prodor za crveni karton. Memić ima kvalitet, ljudi moji, pa vidjet ćemo šta će biti, da li će Memić ovo ljeto napraviti neki veći transfer. Kada pogledamo današnje vijesti, jasno je da BiH reprezentativci ulaze u izuzetno zanimljiv period, ali Begović se nalazi na korak od zvaničnog potpisa za Juventus i mogao bi debitovati upravo protiv Chelsea, a Mahmić je sve bliže transferu. Omerović nastavio sezonu golovima, dok Tabaković i Memić nastavljaju skupljati važne minute u svojim klubovima. Čini se da će naredni dan ljudi donijeti dosta toga kada su u pitanju BiH fudbaleri, tako da pretplatite se na kanal, lajkujte video, bukvalno trudim se, sve najnovije vijesti dobijate odmah, 2 klipa idu ili 3 dnevno, kako kad zavisi od vremena, tako da to je to od ovog videa, mi se vidimo u sljedećem, pozdrav svima i čao!